Što je poriluk? Što je poriluk? Što je poriluk? Što je poriluk? Poriluk je biljka srodna luku, češnjaku i vlascu. Poriluk je dvogodišnja zeljasta biljka visoka 85 cm. Odlična je u variju sa krompirom i slanutkom, ali primjene su mnogobrojne. Što je poriluk.com? Što je poriluk? Poriluk.com je stranica od koje počinjete dobar dan. Okay. Dobro večer, dragi slušatelji, na Radio Korzo, evo prvi put emisija Poriluk. S vama su po prvi puta Denis Pilepić i Hermina Grbac. Dakle, evo, naš prvijenac. U biti, Denis, da te pitam, otkud ta ideja o Poriluku i šta je u biti to, šta si ti to pokrenuo? Pa evo, ja sam već dosta godina vegetarijanac, palo mi poriluk na pamet, a poriluk je jedna zgodna igra riječi koja se može objasniti kao poriluk, po rijeci gledaš. Aha. S tim da se piše onako po zdravonarodski poriluk, a ne na engleski. To mi je dobro sad dolazi da si mi objasnio u biti, zato što je sličica na stranici poriluk.com u biti biljka poriluk, pa mi nikak nije bilo jasno u biti šta je to. Zašto gledaj, služi? Od luka ti se uvijek malo proplače. Aha. I kad ti se proplače, oči se pročiste i onda bolje vidiš po rijeci. I oko rijeke. Sve ti je jasno, odmah ti sve jasno. To je to, znači to bi bila i preporuka za šta jest danas ili općenito šta povećati, koju namirnicu povećati malo. Pa namirnicu ćemo povećati sutra. Naime, sutra Poriluk je u biti stranica udruge Spirit. Udruga Spirit stoji iza ovog svega, a sutra je Spiritu godišnjica. Znači prije nekoliko stoljeća se Spirit osnovao, odnosno imao je prvu skupštinu i onda smo mi sutra odlučili da bude jedan Poriluk meni i to ćemo napraviti u Makrovegi. I od samog jutra možeš doći na Poriluk u Makrovegu Matije Gupca 7. Naravno, bit će drugih jela. Šta je u biti Makrovega, oni spremaju posebnu hranu, makrobiotičku, pretpostavljam po nazivu. Makrovega, kao što ime govori, da, ima pretežno je vege hrana, odnosno ne pretežno, nego je potpuno vege hrana, a makrobiotička je dio ponude isto. Aha, a znači sutra će biti meni sav od Poriluka? Neće biti sav, bit će znači njihova standardna jela, a i bit će još jedan dodatni naš meni od Poriluka. Naš meni od Poriluka. Znači od 9 do 17 Makrovega Matije Gupca 7. Dobro. Šta će se još odvijati, kako će Spirit još proslaviti tih... Spirit je jedna pojava koja ne slavi. Spirit samo radi. Mi smo ti arbajteri, mi smo ti Kona Alija Sirotanović da je bio na onoj novčanici. Od koliko je ono bilo? 10 dinara ili 100 dinara, ne znam. Da. Nebitno. Uglavnom onaj naš udarnik što je udarao, tako mi udaramo, pa mi smo sad spremili za 1999 godina, pošto je još nije 20, znači sad će tek biti 20, 1999 programa smo spremili. Dobro. I tako ćemo mi sad udarat sve u 16, a ono o čemu ćemo udarat se vidi na poriluk.com stranici i vidi se na našoj od Spirita stranici, jer imamo 2 stranice. Sad moraš pitati zašto su 2. Ajde, zašto su 2 stranice? To se ja pitam. Ja mislim da je bio neko previše kreativan, pa je morao još nešto izbaciti, stvoriti i tako dalje. Pa eto, tako je krenulo teorija, u praksi ima razloga. Znači stranica spirit-read.hr priča o Spiritu. Znači isključivo programima udruge Spirit koje organizira udruga Spirit, a Poriluk priča i o drugim udrugama. Znači priča o našim jatacima. Ok, a u biti šta mi ovdje radimo na Poriluk emisiji? Poriluk je kao nekakav nastavak informiranja, educiranja ljudi o tome šta se sve događa, zašto, kako i o čemu o kakvu sadržaja su radionice ili... Vi sad da sam zloban, sad bih rekao, dovedem te u misiju, ti ništa živo ne znaš. Pa kako ćemo tako raditi? nekako sam u vibri postavljanja pitanja. Zezam ja tebe malo, znam ja da ti sve znaš. Uglavnom Poriluk.com i emisija i Poriluk.com portal, odnosno web stranica je namijenjena promoviranju edukacije. Tamo ćete čitati o predavanjima, o seminarima, o jogi, o meditaciji, o plesovima, retritima, dobit ćete neke preporuke, savjete, šta još ima galerije, ima nekakva videa čudna, pisat ćemo o zdrave hrani i tako, 3 točkice, nećemo zatvorati krug. I u biti govorit ćemo o nekim temama iz svakodnevnog života koji propitujemo ti i ja zajedno, radeći zajedno i družeći se,
koje su onako čisto svakodnevne teme, ljudske drame i malo ih gledati sa drugih kutova i možda pokrenuti ljude na neko razmišljanje. Evo tako, upravo Između tako. ostalog. Što je poriluk? Što je poriluk? Što je poriluk? Poriluk je biljka srodna luku, češnjaku i vlascu. Prodali smo vrijeme, da nismo kupili. Što dobro je za mene, nije za tebe. Rukama i nogama se borim, poraze priznajem. Prodali smo vrijeme, da nismo kupili. Što dobro je za mene, nije za tebe. Rukama i nogama se borim, poraze priznajem. Sve ti se u krugu i nemaš koju poreći. Novi dan, sunce opet izlazi, to je opet tu. Novi dan, sutra je novi dan, sunce opet izlazi, to je opet tu. Novi dan, sunce opet izlazi, to je opet tu. Novi dan, sutra je novi dan, sunce opet izlazi. Nalazimo se u emisiji Poriluk.
zdravo se hranimo, zdravo živimo. Hermina, ti si za sutra pripremila nekako predavanje o hrani. Hoće biti šta za jest? To me prvo zanima. Šta si pripremila za jest? Pusti priče. Možda će biti neki kolač na kraju, ali to je možda, to ću vidjeti da li će mi biti inspiracija da ga napravim, najvjerojatnije da. Ali predavanje sam osmislila o hrani, odnos hrane. Ne misliš da će pospješiti dolazak nas ostalih ako ti imaš kolače sigurno, a ne možda? Pa ne znam, možda će nekom biti intrigantno da vidi da li će kolač biti ili ne, nemam pojma. Ne, bit će najvjerojatnije. Biće, ali ide predavanje, što je meni bitnije možda odnos hrane i razine svijesti. Zato što ja to sama za sebe propitujem u svom svakodnevnom životu, vidim da kako radim na sebi, inače i meditiram dugo vremena i imam jedan svoj program koji se naziva Povratak sebi, da jednostavno mijenjanjem sebe iznutra i mijenjanjem svoje svijesti tijelo se isto tako mijenja i jednostavno neke namirnice više ne može jesti. Tako da mi je zanimljivo malo to eksperimentiranje i propitivanje i htjela bi o tome pokrenuti neko razmišljanje među ljudima i da možda neko dobi odgovor na svoje pitanje zašto neku hranu više ne može jesti ili se više u svom tijelu ne osjeća ko što se prije osjećao. Znači ti pričaš isključivo iz vlastitog iskustva? Ja pričam isključivo iz vlastitog iskustva, iz svojih eksperimenata. Šta si mi neki dan objašnjavala, dođem u market pa me više ništa ne zanima. Ne, gledam samo kutije i ambalažu, ali nemam dojam da je to hrana više. I onda se uhvatimo keksa, ali to sam obično ja kriv. To si obično ti kriv i moje neko kako je fino, ajmo se prisjetiti, onda mi je na kraju slabo. Ali dobro, znači potom. Sutra u Makrovegi. Sutra u Makrovegi je predavanje predavanje u 19 sati. 19 sati. Da. Ok, a bit će onih kolača, 100% će biti. Osjećam da će biti, ja sam već gladan. Ajde, obećavam, bit će. Utorak Makrovega, 19 sati. Malo muzike. Je lijepo čistačima što metu ulice po prekrasnom riječkom getu. Oni se brinu za čistoću našeg grada, da se ne bi svi zagušili od smrada. A otpada ima sve više i više, zagađen je zrak i sve se teže diše. Rupe u ozonu sve su veće i veće, prijeti nam sunce da nas ispeče. Ništa nam pomoći ne može i neće, za sve to krivo je smeće. Smeće, sve je veće, prljava rijeka gradom teče. Smeće, sve je veće, prljava rijeka gradom teče. Kontejneri su smećem pretrpani, deponiji su brdom vreća zatrpani. Sve je gore i gore, od industrijskog smeća zagađeno je more. Zeleno, zeleno, sada nama treba, jer opasne rupe prijete nas sa neba. Ozonske rupe sve su veće i veće, prijeti nam sunce da nas ispeče. Ništa nam pomoći ne može i neće, za sve to krivo je smeće. Let yourself be beautiful. Smeće, sve je veće, prljava rijeka gradom teče. Smeće, sve je veće, prljava rijeka gradom teče. Svuda oko nas smeće sve veće, prljava rijeka gradom teče. Još malo i more više neće biti plavo, već biti će smeđe kao kakao. Ozonski štit nam odlazi pomalo, al nikom do toga nije previše stalo, jer pohlepni sebični industrijalci guše nas plinovima, gajgamajci. Povijest pohlepnog industrializma ukazuje nam da će doći kataklizma. Ko će promijeniti takvo stanje? Kad će započeti ozonsko pranje? Ozonske rupe sve su veće i veće, prijeti nam sunce da nas ispeče. Ništa nam više pomoći neće, za sve to krivo je smeće. What are you doing? Smeće, sve je
veće, prljava rijeka gradom teče. Smeće, sve je veće, prljava rijeka gradom teče. U emisiji smo Poriluk.com koja priča o stranici Poriluk.com, a na njoj možete osim našeg Ego Tripa, pošto mi sad slavimo godišnjicu pa smo malo uzurpirali emisiju, osim našeg Ego Tripa možete pročitati šta drugi rade u gradu, jer i drugi nešto rade, a ne samo mi iz udruge Spirit. Poriluk. Dakle ovako, u udruzi Balans na Mlaci moći ćete pogledati Džotiš i Vastu predavanje. Vastu nauka o stanovanju i gradnji sa naglaskom na odnose i kako nam Vastu može biti od koristi u našim odnosima sa samim sobom te drugima. Predavanje će održati Džotiš te Vastu savjetnik i projektant i inženjer građevine Margito Jušić. Osim ovoga još se sprema i Gong Kupka. Gong Kupka, si bila kad na Gong Kupka? I jesam jednom. I kako ti se svidjelo? Jako davno. Bilo mi je čudno, bilo mi je malo prebučno, ali efekti iza toga su bili fantastični. Prebučno? Malo mi je bilo prebučno. One ogromne neke. Da, one ogromne gongovi. Jer si ti bila preblizu? Nemam pojma, nešto je bilo, ali uglavnom super sam se sjećala iza toga, par dana iza toga. Ja sam se uvijek pitao, onako kad zakunjam, da li hrčem? Sva sreća, pa se od gonga ništa ne čuje. Zakunjam na to. U svakom slučaju, ako vas zanima gong, evo na našoj stranici poriluk.com pogledajte kad i kako i zašto i tko to kucka po gongovima. Pazi ovo, sad ovo je nešto što nam svima treba. Ne bi sad u mojoj bušti, ali primijetit ćete na što ciljam. Dakle, slijedi radionica kako biti prijatelj s novcem. Wow. Aha, znaš li šta o tome? Wow, o novcu, o prijatelju, o čemu? Uglavnom o prijateljima. Da. Novac tu i tamo. Da. Zatim imamo Atma Kriya Yoga, nosi ključ spoznaje duše, inicijacija Shaktipat u nama budi uspavljenu energiju i omogućava brz napredak na duhovnom putu. Započni svoje putovanje koje tisućima opisuju veliki jogini, putovanje ka slobodi. Evo, ja imam isto par stvari možda za najaviti. Osim ovog predavanja u utorak na večer u Makrovegi, imamo u srijedu je u 14 sati radionica Kredulom u Sumi, klub Suma, Bačićeve 11. Jako dobra stvar, crtanje s kredom za sve koji se vole kreativno izražavati, malo vidjeti šta im u podsvijesti stoji, kako to izlazi na papir, odlična stvar. Sve više padamo i tko zna gdje nam je kraj. Znaš kakav pogled je sad, iz tog odjela od tijela duboko ostajem danima i nitko nije mi kriv. Nema te i sad plešem sama, zatvorim oči i sanjam. Sad plešem sama, zatvorim oči i sanjam i više nisi mi drag, da znaš. Tako je bolje za nas, a bit će teških dana i jutra koja me ne vole i ne znaš gdje im je kraj, a znaš kakav pogled je sad, iz tog odjela od tijela duboko ostajem danima i nitko nije mi kriv, nije kriv osim mene. Nema te i sad plešem sama, zatvorim oči i sanjam i više nije me strah. Nema te i sad plešem sama, zatvorim oči i sanjam i više nisi mi drag, da znaš.
Zatvorim oči i sanjam, mi više nisi mi drag. Nema te i sad plašem sama, zatvorim oči i sanjam i više nisi mi drag, da znaš. Pojeluk. Sve vezano za proslavu Spirit 1999 možete pogledati, pročitati na stranici Spirita www.spirit-ri.hr, a sve što se događa u Rijeci i okolici na pojeluk.com, što je isto ime kao što je ime ove emisije, a s njim ćemo vas mi svaki tjedan gnjaviti, jer imamo puno najava, puno neke stvari koje nismo pročitali, koje se nalaze na našoj web stranici i najbolje da vi kliknete tamo, vidite o čemu se radi i naravno pohodite neke od ovih lijepih evenata, lijepih radionica koje su zaista korisne i kvalitetne. Naravno, usput vas pozivamo i da nam se pridružite svakog ponedjeljka u ovom terminu, da propitujemo neke teme, da popričamo o nekim stvarima koje nam se u svakodnevnom životu događaju. Možda će biti zanimljivo. A mi obećavamo da nećemo više pričati sami o sebi i o svojoj udruzi. Nećemo sigurno. Zbog godišnjice, zato što je prva emisija. Nećemo. Ćao. Dakle, do slušanja. Što je pojeluk? Što je pojeluk? Što je pojeluk? Što je pojeluk? Pojeluk je biljka srodna luku, češnjaku i vlascu. Pojeluk je dvogodišnja zeljasta biljka visoka 85 cm. Odlična je u varijevu sa krompirom i slanutkom, ali primjene su mnogobrojne. Što je pojeluk.com? Što je pojeluk? Pojeluk.com je stranica od koje počinjete dobar dan.